Setabima dihita saluhukna amang rajai nang suripeda ulauta di setikion ima nama tongko raja ulaon nama ngarang-rangi ari-ari batudi inang ngamyon. Jadi sebelum kita mulai dapat dulu macam martangyang mahita. Gabi mak taruh pertolongan taruh mahala te tong tapar dengan basahi ima digokon do jojo muna dia sudah berkamanur nga ada debe hami di punya lama munom ima nalaon mangulaon Tonggoraja ima ni nong timulo di jojo hatta saya ina setong-tong hatta dia nang salpu jadi asa songon hatan sejutu dia malak lana dia mau nona dia mahatana perpunguat tadi sadari Mau lihat pak kami siaka husutun menurut perjolo madok melati gudak todo pumuna rejeni hula-hula nami tulang nami rejeni hula-hula nami salutnya rejeni dongat cautan nami aka perpudul buru bere dongat tubuh pariban sudima neliat nelolo kami siaka husutun menurut marsok baujung madok moleote tua do permuna digokot do jojo nami ribu hamu jala ribu hamu madohoti gokot do jojo nami kuduk kami salin nami mulati gudang ma amang raja inang sori pada di hamu raja di donga cautan nami nunga digokok kami hamu roh hamu jala manisi mahamu dia lakna dia unokna dia hatana dia didokna si gabe-gabe si oras-oras do raja di domat sauta si dubuti hami si gabe-gabe jelas si horas sorjo apa yang kok komuna di hami domat sauta do naka suri kekahor hula-hula jadi aku ni asa takasma ujok kolak takasma ujok purba takasma ita maduma tu makasama ita nama mora himmat takas ni panggabia pakai orasani takasma hamu hasuto marbawa melihat raja ni dongat cauta mana kasih mahmu penggabian parorasani marakuk bunauli mardongat dona dengkan siakup masongon dahudul siudur rasongon merdalan asa takas uju purba takas uju kola takasi taluhukna semedin maduma tu makasama nama mora merbuah-buah mahami tutu sabona ni hasuton disukun ni panakasion ni raja di dongat cauta raja nami raja di dongat cauta di area-area salpi nunga marujung ngolungi dainang opu si Ersa boru si Torus didok na tua-tua molom na tua masih tua-tua tohono di pasahatok tu dongan nak kena metua tu raja di dongat tu boru bere-bere tarlubobi tu dongat cauta dohot raja di hula-hula caluna idotonanyo puta si raja batak jalan buah-buah kamu buah-buah kami Tuhan raja nani dinong marujung dainang noai opu ni si Elsa boru si Torus menghidupkan uturiok kami siap kamu raja di rumah cauta siap kamu raja di hula-hula nani saluhna asa di napasatun ada nagok di area-area pertudi dari nakon odo si takasna nani dari songa cauta nabuin pasatani asa rapida maredopo hula-hula ta nalau pasatun ada pertudi ni na dua-duan ima si takasna raja di dongat cauta siduput yang gana jalawaras itu apa si takasna nang marujung mapeng inata nang sorma tua jadi songot tusugot imana nang si laksana onota dia ada na paturi ama gwari ulot tasugot tu na tutuon mau lihat raja di dongat cauta ima tikosna tutu ahado guarni ulota iya dari nengot titir maranak titir marburu marpahupu mau siap buru ale deng marpahupu kesian anak raja nami raja di dongat cauta terlumubi di raja di hula-hula asa tanya kok kamu anak nami nasoparura tunggu tutoru do petang berbuluk tu bicang asa dapotan imana akka nauli nadingkan nani palomehone debata anak doho buru terlumubi di raja di hula-hula nami imana usosok kami perjulu alai karimut wadat na songo sukut-sukut ni raja di dongat cauta warna masa urumba tua ala nok sowok do sudi sohot sudi anak ni na tua-tua jadi menangkis sokone
amang raja inang suri bada menghidupan uturi do hami jak kamu mulu dang buipe saur batua ada dang berpupur besian anak dengan jalo uli do hita na laho patariason akapat dapot na uli na dingkani sinumput yang raja di nungat cauta alain ko guari ulowi di sakati rohanami ulau suar matu mati duput yami jabe masalah oras itu tutu molo hatang ibu dan do tua molo titir maranak titir marburu jalanga sohot besuri dambes na sinarion ni na tuon ba ngapas begar na yang saur matua na tapi ang be na asa bahwa pusia anak dang dobe bangga ma tujulan narion di parbola ni tuon di palungan di batama di anak kotai marurat na tugijang marbul tugijang marurat tudoru gongan ni anak tai saur matua haduan jadi do tope nah makin takas di bawah kamu kasuton ni mak gori ulota saur matua malati mak so kami penon las maita tapa meta mangido tu ulata mana na itu lo piala gitu gori ulau non gor saur matua ano mata ada pangido pendapat sakalak ulata au postang non bijaru mulai tu budak dari kita saluk lah raja nane pun dari abdi masar itu ada buata tidak maar natiu di luar tuari basobon soalnya nang akka tontong ni kudu pamorong nari saya sifas masa hati ngano tuari basobon amin san nakaningan di bawah kamu soal warni tidak tenang kami bikin las dorohanan kok soal warni berenane kok las niroha alay tangiron nani Losen matparsada paingotto manituli mangajari dok mangulah tulang goreng unang juta ulas nasingi iko kuar serta ditulang ini lanjutan anak tu kuari aida tong tu kuari batok kodo lanjutan anak gade jadi tadi kan udok koleku las torohaku go warni ibadah kon jadi maksud tengah dia oleh aja itu boleh uberin kau sikar ibadah kuna saya keluarga itu tulang itu si bahasa tahu nang bertengger sedari leku sedari dihamu akaleku makin hata boleh aja di sana bertulu sorry naturnya lihat na dulu katakon ino si hebas aku jadi nung go rohanan ibek kamu gori bodokku saur madua maula te matula agia madudu saur gabe saur madua suri salunda keparan ni bodokku tujuan ni areon amin Jalairo hatak kulek teribu tapi hamudu alay una pola teribu tak pamunya karaki molade marituan asimarane tuan tu ini yang makagajaring yumur doa kamar bituan bicat selalu undak tujuan nyarion molade marita teruna aku hari nunga las rohanani direk kamu go gori ibu tonami imba guarra saur madura molade mah malihat matulang di penutup mulai tutulang semangucok lejo rela Ulo, ayo laban na toropate, amang buru. itu tulang Jadi boleh ada mah bisa sebutna. So ngosiak kami, so nagabi siya nota manang dari mersyugu warni botonani. Ayo tabuna bulungan do semua sada roha bahami pe nasma rohanani disi dari mersyugu gabi ulotai saur batu ama
So di mata kami tulangmu si Mauco mau lihat mah tulang na basa tubuh na tulang dohok na niari terus wala tema di tuwata wala tema di kita salihula kita nama dia raja na imannya raja na kapakatayota asal dia ano utulannya kalau poso generasi penerus kita karena tua-tua bui maulau-lau di bagasa sangat dolas ni roha suku-suku mulai nak kinamang buru jadi itulah asugari beto ko kamu nak sa rumah tua gua ko patato no ko sa rumah tua malaki ako sa tusiana malaki ni Tuhan malaki ni sa rumah tiba malaki matulang si ima po na tulang do po na dari tulang ate tulang mangiut nabi gultom do manurung malaki tulang manurung malaki tulang robot nabi pangaribuan mau lihat tulang tulang na marang-marang terus do pangaribuan ini namanya tulang gabe mau lihat tulang na po sa tumpul pecah mau lihat mah dihamu abang buruh bila kamu sangat tuhani ima hula-hula mula naposo asa tua tutu pekatayon lain lubuk lain ikannya lapatan dari sini ia di hutan tahun nunga di bawang asa nasongoni tumpe soadong lima bautu sian anak jadi dok ranani helanani dorai jadi saya tidak Tuhan mak lima ador tunasida bersama ngalilit asa dong akan keturunan helanani dohon borunami jadi teh songon hata jak kami ala nunga sapuluh kita abang boru jadi mah jala horas jak hula-hula na foto sitopun mau lihat mah rejenemi tulang sitopun jadi inggo tu periben rado dongan cahuta ngata tu parudul apa ada setelah pinauli mulai mah rejenemi jadi pasatangnya tu raja tu kau asa tu bera jadi hula-hulata akan itu di hutan sudina taringot di gor ni udaon ni persaruma tuon ni dainangon jadi malah tema di set kami sedang asal hutan ini tuan di manong di Tolopi sudah kah hula-hula naking gor di ulot tasugot malah di gorang mak siang je mak dia rimar sugut dilihat turata hari natiur lapa parkat na tuan jadi tarang rani mau musik kurasa ahama buan na tuan sugut mau lihat ma raja di dungat sauta inggo buan na mulusuk songoni pindah bui pasatani las marwata inggo buan na lupu sitiu tiu do raja di dungat sauta situ putih ami lupu sitiu ala nang sarma dua jadi lupu sitiu dari macam laurat orang nak lupa sotit adia do foto-foto pamopon ini dua-dua mau lihat ma raja nani raja ne panise raja di dungat sauta raja panuturi yang go ulau moposogut toho macam sia menunggut ulau notama parmopon nasi somma watak kami raja hula-hula si turus pasahaton ada na berbudi tuda inango suak songoni tulang si mangucong asarap kita mangulahon namopo day nangon tunganan na suni bukan di tangan nai sugut jam sia saya jam sia sugut ba mangulum bahita sulok kerja dan berserapat do hita direncananan jadi duk sidungan non tepat jam 11 dan mulai ma acara na acara umum ima nalau maralaman nangpe di bagas nami daing nangi nang maralaman ma ibana guarna disetikon alana mamerik situasi ni tempat pe orang mengijibkan amang raja inang suri pada terlumubi raja ni gula-gula nani melutuk pe di jabu daing nang maralaman may alay benunay may si jagaromi di son las api kapang mesebut raja di bulan-bulan di turus tu parumain nami
si jagaroni laos mangeliak mahita di son laos sisiman notabain adat persor batuan ni daing nangon mulai mahita jam 11 jalan na perjulu masuk anon duk siduk kami membuat bonani kotang nami rohot dongat tubuh nami do buru nami baru masuk manot turajai dung sambil macam haju jurgolu ni daing nangon saat ma perjulu pasaton nami batokok kata uhut manotor pasaton adat nagok tuhami rajai hula-hula seterus dungi masuk mamuse tu tulang simbang ucong mangiuk matorusa anu tu hula-hula naboso tersongoni marancangan ni acara tasubut boleh tumpe dan saya anu tak sudi do pere jadi hula-hulai masuk tari waktu tinggi baik ucap saya masih pangan do kita raja di rumah cauta Gak bicara. itu angkara dasar muate Paling lepas kau dua. saling dapat 2,2 ayo dah ikut sekuno doang raja di rumah cauta wah parhudul jam saya mati tabahan nanti mau nanti mah tersongoni mah alus nami di suku-suku ni raja di rumah cauta oh iya betul dari dihamu raja ni tentang raja pangulani hurian nami agak pipi bertuba adong gunakan sepengaruh amata sogut jam sia alamok poma dari nangot turun rumah nada di tangan dai disodo pangulani hurian ta lau memugai ulau tasugut asa di pengidoro hanami asaro pangulani hurian tasugut wah dihamu pangulani hurian gabi majalah horas nunga patuduhan di orang kami itu sosial kuliah tak itu dah pasal jadi tulan di Medan do di Martoba Marhuliai nango todo jadi mau lebih sedang nak kena pura di jauh kamu kami akhiran nak koma yang go puria jadi perlu di ade ai pagong ko pulang go pagula di hurian taringot si hubasan di Huria di pertorma tahun di Denangon napakakulong pajodur habu macani radi mahani mau lihat mah pengulan hurian nami agak bibi mertuba itu kok kamu tuh sebut raja nami dalam memungai baru tuh ulau nota agak ada mau lihat mah di pengulan hurian nami agak bibi mertuba tuh dia mam se raja di nomor cahuta Nak ada apa nak yang ahabuan nak jawab manglau permopon ni neto tuan nate. Jadi tak singot tu udah ngata mah. tuh udah ngata Oh lo sedia gudang. molo direncana Jam perangan kan jam sabar mangano jam sada gabi Oh gabe mah. oke Jadi lima ada dengan akan masukkan doa san ya san paralado amang paralado Baima pangidon nami sa donga sauta sungod di mak konsep na iban ni hamu kasuton buang kamu mah asa abo itong kababoto to akara gani ulat ta law ulat ta sugot alai mulu sedibe ibu ko nandona te baya alusiamu te dan gue itu dulu anonis ini jadi mulai mah gabi majalah holos jadi ido ulau ni nasonon na mertongku raja jadi duksidung nakaningan mopo na tuwe-tuwe day nangi masih pangano mahita raja di dungat cahuta dok parhut radi mahita di sobu ade terlumubi raja di hula-hula nani saduna rade de bekan sarapan saya mopo dungi acara huri acara keluarga mah dung acara keluarga tepat jam 11 marah lama mah tepat jam saya masih panganom mah cari ngetubuh buan ni raja ni hula-hula dina masuki mahamu pasahaton emena marludu manang boras si beritoti rade mahami mencaloi ia ulus siap tulang dohot siap hula-hula dohot tulang daktara badan nami takas tu di botoh hamu no 3 geleng muna
dihami. Berarti dohami majaloi kakapasu-pasu siar hula-hula dok tulang. Sudi mahamu raja nami alai. Marsopau kami tua do pamuna. Bona tulang ngami. Do bona niari. Tulang nangi do tulang robot. Hula-hula na marhamarangi. Do hula-hula na poso. Pangidion nami raja nami. Udang go petiki nauli. Tulu lepar mapasatamu ulus tuhami raja nami. Taringot tu oka hubung tu rajai hula-hula si torus dan sihor tu tulang semanguco rajai raja di dongat cahuta do parhudul itu deh molo nakap tu jabu do nama dongat cahuta do dongat parhudul ade jadi inggoi radi mahami pasato ni tangi duanan molo tumpe dia lamang na papur rajai hula-hula si torus tulang si mangucong raja di dongat cahuta do raja di parhudul isi mau pasatami uka hobung tu rajai hula-hula do sihol tu tulang do tu raja di dongat cahuta do parhudul so ni ma konsep mami mulong na urat tahatai majo anon om majo dia bisete ini rara mulong batu sudah lupa do si kota yang tersoni do tersoni ma aku na orasnya kadingan nga di pajujur hasuton taringot tu ulat tersebut nak kadingan do masalah parmasuk ni boras pir dawat emena merludu batapa ni rumah sangat tong tua kaulah-ulat tak waro gabi jalan oras terjulma tapa sama tu rajai hula-hula terus sadar marah rohanami hula-hula terus bonan terus hula-hula na marah-marah terus bagaimana itu jadi mau lihat yang mana kamu corona yang menurun di pajujur kamu sebagian adalah sebagian itu beda sebagian begitu lah jadi oke ada ini kamu Tuhani lau manuturi lau dinadikan masa dulu naik dia ke ulus galaksi pasangan nani buat tersihani itu mereka sokot dia jadi dia kawanan tulang kawanan nyari satu udah mengamaranggi udah na poso tulang udah poso tulang lebar ada ya lebar na tulang gak ada jalan oras udah kok kami kenal lalu melebar nah itu tuh kamu udah tubuh ngorok dia deh jadi tulang oh lo jadi kurasa ini pernah bui siapa orang lain tadi kok dia ke perjabaran doa ke dia dah kamu lebih kan gabi pato pembeternya sepenuh oh lo ini masih kami hula-hula si torus bona tulak si torus bona niaris torus hula-hula na marhamarang si torus itu ada deh gak bisa oras mau lihat tutulangi si mangucong petahan ayo anggota kami tersipres seperma dari majalah horas ayam gue pihak kata orang ngomong nak ke dia do napa tarota gabi jadi imas na raja ni hula-hula tulang magi do tulang hula-hula na marhamarang ke hula-hula na poso asing mamarga anggo hani dulu sendiri tutulang robobong pangaribuan dulu masa nasiga jadi mau lihat mari tuata mau lihat menang di dalam tangnya do ngahutangi hok kami konsep munasiani mulu kami tulang robobot muna sidolo pinauli do jala masalah ulus tol lebar atur hok kamu nama andon isi nama jalo mau lihat tulang na basa tu hula-hula na poso skapul mulai mamang buruh diskut kung muna le kamu sangat tuh kami hula-hula na puto si topul mulu kami sin hula-hula si topul kugabi kami may medok munay abang buruh mulai ngari besu dia deh hula-hula tadi jadi ini mah taringot tu bubuan ni akar raja ni hula-hula tak ngado si tahita ngadi tulupin na siya taringot tu hula-hula tulang bona ni ada satu tulang robok satu hula-hula na poso tu dia main raja ni Kalau pak ala nami tolo biar ka hula tado ka raja ni todong ta tonari ba malah kami ta taringot tu perjabaran ra jadi martangan tinggal main tadi jadi perjabaran lagi
Agung Turia Dusot Tonokta Japiga Ma'an Nono Sahat Tuhuria Katong ini marupan dia mau date itu sudah memulu gudang dongan gudang gumanulupi dala maniroi akan yang dinedingkan mau date mah cukup-cukup nih dongan cahutan akan kan ima tarikot perjabar ale adu demikian dope inna amata panggali huria di masuatono mau date mah yang godain ngot suatonota di perbedaan na adong di peta pahat sebelah kiri main adong titi di sebelah kiri mah masuk di peta pahat jadi molo pangulani huria rupet kirau kami jamo pakai selesai jamo pak alana gula-gula nani terus sampai opat mungkin ada 2 hari masuk kok saya masuk 2 hari matulan asa 2 hari yang disembah tinggal memang mau lihat saya habis sebenarnya akar aja itu udah dekakin lagi mau nanti matulan naima bapak tadi nama jadi pengulani huria jamu pak rasu gut ngahira sidung berulang tak jadi personi malus nami inggo suatu nota gainangon di perbedaan di peta paham jala mulu acara paling dapat paling hatok mohon jam apa nggak selesai juga paling dapat itu jam 5 personi mah harus nami taringot perjabar martang-tang ini tak on mulu perjabar orang taringot bahadon hahokot ni aka paradatun jala si solkot na partuturo perjolo tu hula-hula si torus pahitot nami ma upasuhut manang bokal mulai kami menurut songnido pernah jadi ya banget do upasata ni yang ko manang na bokal tutulangi rajai si mangcong pasato nami ma osang dihamu raja nami tu tulang mangihu gultum dogok menurut pasato nami ma siasui siang harus teh gua resui boleh sui di dalam lu tulang ima tu tulang nami gultum tulang mangihu nami tulang rubuk nami pangaribuan tonggo tulang jadi tu bona tulang do bona nari marsok memahami ala nona matulangnya kamu ngabi dokumen tu hula-hula namar hamarangi raja nami molutung tesom pahu pasatan tuhamu si terus dohot pengaribuan hula-hula namar hamarangi las sembaro hamuna tu hula-hula na posok raja nami sian tulan ma pasahaton nami yang gojabar tu hula-hula nami hula-hula na poso ima taringot tu hula-hula tu raja di nomor cauta raja di nomor cauta sisa ada buru do hida sisa ada udah do hida pada buli mer sabula di hamu do udu sabula ihani ma panapol sabula do udu parapir sabula saat sumuni itu perhutun ne dua ni hutan nadong di hutan Wonosario sangat muhamu raja nami di lo samuru hami makatai di buguni alaman nanyo raja nami raja perhutun sahak matu hamuan non jabar nakok raja nami tu si majoni boru tangkala ruko tu boru tubu tangkala ruko tu boru menurung na di Wonosari do sadikit na sudi tonggo tangkala ruko ando dihamu perkateringan na budari na ubay konsep jalan nga ubay teri so di sedikion tario tu perjabaron konsep na hulian itu perkatering ikonido pasatu habis suatu gadimur ada jadi hula-hula sudi aido ko kamu tulan inna tu hula-hula na poso do tulang robot tu dok mangiu alai sok tulan upangido na budari tulan ni dengan so ni mabek kamu persahat ni perkatering Saya nama mesa berkirim mohon ditunjukkan kepada saya supaya saya bercakap sama dia ya. Jadi pariban
molo pariben tinggal main ngatu lu nakan borak tulan upang ido ono ate molo buide tulak itu pariba buide dekat deh ate tu pangulan uria rajani pangulan uria bahasan molo pangidon nani nian alhamdulillah mamuhaido mengakhiri bandar wanani pasatai menon jabar siasasa jabar dago mata kan ate jabar dago apa ayo kita tahu ala itu tuh kan sasak mati itu ando panggali gitu teh jadi itu dia bere aka jabar dago mak jabar dago mana teh bisa bere ni menurung lengkap main jalo hamu alaikum manatur ramo sedang kami lu jabar teh manatur ramo tunda manatur ro bere burusia bulu dah pesong itu manatur asal udah kami jabar do aka minuman segar itu tong kan itu mangga itu tong bosol manatur lagi sedang nanti tunggu manatur deh sih itu biar doa jadi melatih mak tapi waktu gimana kan ini perjabaro jadi mulong dah urang ngau mentok kompetisi seperjabaro non berarti roi nanti ai namani roi tu neng rejeni hula do raja do tahu sa parudul nak kaninga teh persatai mah tu rejeni hula dami terus jadi naro aku perjabaro ini nasi kopi orang lau persaat ni jabari di kisah di hari do pas atau Malati mah tulang orang so beda buat tuh masih ai terlas orang oleh lembung tulang ini bete saya peri hokok wa kagel lengai malati mah tulang rejenani ala ulon sorma tua do kubai kami do kira kibontak seperti mah dok ponok kumang mong namora nih ngon kurang dengken asal mak dong jalan mengingkal tangan jadi mulunung saat aka hata nauli aka pape mamuna tulang rejenani reja bulun rodohan marsoba-soba dua mamuna laus bisima pasar tonami jabar tuhamu rejenani ada yang nonton dokter malah jabar ada tikina manobai mahamiro pasato jabar muna rejenani atas soni mah harus nami rejenani rejani huda terus tutulang semakin coba rejenani kalau kurang dengken terpati kosamu tulang radi doa mi menjaloi jadi mau nanti mah dia mau abang buru nanti ade taringot tujuan tonon ibu tonanyo tiki bere nami menuru ay manungku doa tera pola gabi tulang gabi jadi dia bere nami di sini kalang dong buasa pisah nemu buru nami do bere nami iya cukup nami so anggo soldier baringa nauli dari kembe do perdalanna do naneng pasatomo bola de mak tulang na basa takas do bere kamu peparan ni day nangong ibu prihorwa tulak mak tak sahat do pe ibana tak sahat do pe saat tu si dirang-rangin na siya mulu ngari-hari nauli dia kabuparan ni day nangong no punisir sawon jauh nami do tulang jauh nami do huda-huda nami asal tata do damang do daina raja nami tulang nabasa tulang mangcok takas tu ibabe berek kamu takas tu permahani hamu hami be atabe beremon melutuk somoni be las marohani rejek sidup di hani tulang mau nanti mah dia mau mengburu nanti ayo suku-suku nami bahasa jadi mau nanti mah bahasa nggak tujuh me saya umpah kapas samotan ya ka pompu nami mau nanti mah amin melatih mak jadi di sini mau tarik untuk perjab baru ni rekan ni sedih mana hula-hula ngasih 7 dia teh jika bicara orang sate buah sedih di pesta-pesta ngabe ya teh melatih mak tujuh bahita raja di nungaca mau perjab baru ngahira setuju akan raja di hula-hula jadi nak masalah percakapan ngasih 7 mereka ulang-ulang tak jalan
Tapa sampai tu para pengulan Huria, tapa bawa nak waktu nak, permangan apa nak. Jadi masalah angkutan mah, tu dah tu. Ambulan do tu nama naruh tu Huria. Ngara di sepon kasuton, ready do amsa dengan saudara mangurubi madiori. Engkau ambulan ngadong dia teh, ambulan lu ngadong. Alai mulu mengaku masa ngadong tong, lu ngadong. Engkau pengangkutan tu perbedaan lu ngadong, ambulan pengadong. Olah tu mah. Jadi hilala nggak gudang be, karang rangi be masalah percebaran, masalah doa kaulus. Nah talak sangat, ACC be kaulah-ulah tak. Sonari tu dia mah. Tu sopani humma marate. Tu sopani humma raja nami hula-hula nami. Hula-hula sitorus upa dua hari. Molontung pedia lama ni sobahan nas marwamuna na pasahatun uka hubungi raja nami ate. Sok-sokoni tu tulang si mangucong. Daw siul nama tuamu. Binggo di parmoting iberemu na siya din mo pasatami bisa nagacek tu raja ate tulang. Mau lihat raja di dong cahuta do parhudul koradido di sini. Tulang gula-gula nami sitorus. Tikin apa pohonima upa sahatami uka hubungi raja nami. Itu teh asal ada di sini mengucongan no do raja di dong cahuta saat do parhudul teh. Itu teh. Jadi Papua. Jadi sono rencanaku tulang. Aman. Jadi maksudnya sono do. Saat tadi jo yang muhapara sunton Gabi. jalan nama sana pinaroha ulah nama sana taulah di hutan tahun anggo masalah ku kapupung na ispasaton mutu hula-hula marga sitorus di panot toroni manodu sahara kumbar pasaton ada di sini na huboto biasa ipasahat ku kapupung na huboto Mau lihat so ni manodu sio to misina muncong Mau lihat tong masongoni itu na kontra ay Jadi kita sono. sahara do na pipasaton Gabi may nauli di jalan itu na biasa. Mulu ay kan pete majo tiap majo ay buru hela unang talak makatayan ng gabi tak kos. Jadi sonon maksud mulu nakok marajani hula-hula di hula manang do tulang di hula nukok bu utuh madungan cahutan alay cukup-cukup ko talang mangucong nama asama toras sita tentang ada to kebudi sonon na makatahatay dengan itu yang pasaton nami hira sobani humani tu raja di rumah satan nami do parudulani inggo tu amu nak kami gue pe nih asa suman memang ondo PBG tadi ondo rumah sahut ondo siol makarna teh lo gabe ondo PBG hamil biasa ada olan dari dua itu ima ada yang sokon dosiol tu hamil tulang musim mengucok manotor manok kami saya hamu sobat-sobatmu dari sisi manor pasatamu angko tulung sahut non pardul ondo biau PBG hamil boleh deh mah mau lihat ya jadi ondo tong isondo tong versi Butakan pakam. jadi tulang dan nama ngalo hamuau nabe do sota hita do hita dia dak bata ko seleli do hita merkuru jalan manukun nah maksud isi molo ikon nakok ora jadi hula-hula do tulang buka hobu jadi cuma jadi do cahuta do kabar ay ko satu dari do cahuta da udah ono do so metua atas soni mah nang ke soni molo soni pe pangidomna gali jala horas taulah me turaja di dongan cahuta do parhudulan non adong kok waktu na benon na ya teh mulate mah gali jala horas jadi atas soni mah udah molo dong mo penasing raja di dongan cahuta Jadi di dongan parhudul na adong di Wonosarion dan dekat kita masih tiro-tiroan dongan sautan nasan palu kumiri aira-aira nasi kopi sude anggo benang na orang sabi pasatan itu Forja sisa 2 huta gabi dia menauli
di tahun ini mabet kamu Raja Dani. Itu dia pak dia musuh naik marga manurung itu asal kucuk parjulo dong apa kudur nah dong di Wonosario Gabi. akhirnya adong dope nak kurang asal kita pasangan juga suku marga manurung baru di tahun Ngari. jadi malah tema ngasong na pakpina dong apa kudur jadi ala di hutan nami do kilometer 25 petapahan na dua ni nata na sorma tuon marka STM marka STM tutu orang nami do masa do di kami korja 12 korja kalau ilo kami deh jadi do hoton bahwa ala masangap jo sian huta benteng Berkok kamu ada muna sakuta betek. kapuk kalaba Kaum sayur kilometer 26 aro tele mulu kori esteng utamunan dosa to basa uta Petapan Barisan Tonga-Tonga Jatisari Barisan Gereja jadi nyayarana sikobe di ngamu hasuton na situ lupina ulu bedo pertasan korja 10 juta Jadi ngaris besudi danong benahura. yang adong be molo ilala dong be nasa be to korja Nggak tahu tuh nasa jadi di rohana mulu sono di tak tahu sono dia do. Oh Papua. mangap puma Gabi amat tak Kebetulan inong si batuan keburu manurung tong. Oh, ida banakin kapola yang tukar dulu dia kaulo ni. Nakin dua kubering si batuan di Hurianta di pukul sia di Parbopodi dibuka pabulan di Huria orang 5. Diperhitungkan lebih kurang pukul 4 saat mati dia. Nanti adong berpikir batuan nani. Itu kan coba tak tolong tak. mulu sono mau lihat mah di pengulangan Huria nami agak di Martuban. Mulu di rohana mi stok 3 madahe inango. Adang ko tersono kuberin dia sama lo di dalam nakasono di pasar juga. Adang ulo dia kominia. Adok sa sektorol mabay na acara. Oh yang rian nomor raya dong duran duhun munan dong bu setari ngotu dia te. Olo. Aku hadis mardopu buariani mampai pagi yang do bisa pemula di Huria Dangpe tak pola de. mana udah tahu udah sorma itu. Oh dang ado manu tu parmangano siapa pemula di Huria. Oh pun gue itu gue tanggulan dia gue di tanggulan dia emang itu perbangan si Aryan. Nah gue itu lah. Anggur nomor pardomu tu sosial baik sektor baik Huria kong nama mardopu Gabi. Mana untuk permangan otak ke pengulangan Huria dong. Mulu memukai ala patoreot do bahami banu rumah tadi mah dia mau pengulangan Huria nami jadi nggak dipati kosong deh asal di pos asal rahit kamu ada jadi dong ngacak jadi lanung sir ngaris sudah songona hata panerion dot panuturion dot san porong nak kahula-ulat ta sudah akan nama kolom dewa mengaku marah deh mengaku marah Gabi pun nama Papua olo jadi mulai tema tutuan ta pertulutannya kadok tutuan ta kepentingan bahasa ala dia dodi kita kasadan niroga boy terlaksana ima ulang martonggoraja boy dos terhata lau paborkat na tutuan dia masugut sanjir ma di leon arina tiur di kita sugut boy saringkan ulang ada pasar moton na tutuan jadi sudah dia nak kahorong kita gula-gula tulang ta sudah dos rohata ditolopi ka cakap ta lanalo sudah nak sugut jadi nggak sisir songon nama nabur jujur songon nama suan akka hata jabi panerewan siya akka nama kolong neroga tu kita saya apu kami mah hot mataman jabu matutu jadi cok-cok mahita hasu itu doa kabur berarti marula-hula ni tamadok mulai tigudang tu dia baca Jehuba para sirohana sumurungi siala di leon lebih kita hari pasok las niroha
dohok tame bui taulah namar tonggoraja diulau pasar rumah tuani opu Elsa opu misi Elsa boru sitorus maulate dodono nami di hamu akapan untuk yang muda raja di rumah tauta parudul nami raja ni hula-hula nami saluhutna nungatung uli dengan di pasar tamu hatana uli hatana dengke Tuhan jalanunga sudi hamu sona lidok menyatu dua risona mana berbuni jujur sona mersuang paringot tu ada parsaur matuan ni opuni si Elsa buru si turusok hami sakasuhutan mula di gudang do pasator nami tu hamunan mulu adong pe di penyambutan nami nak kening di haroroni raja di bulan-bulanan saluhuk na hita tehena adong di pugunya lamono hami sakasuhutan mendo maaf mahami tu hamu nakok sebutik tua si dia ina muli imata pareak akan nahurang dengan ini tak hapus semai sebagai serwata biarkah hata nauli hata panggabian hata panireo nali pasapuna asadono nami mah songkatan itu na dua-dua tiu menggiring-giring gulung naira rata hata nauli hata panggabian kata pasu-pasu nali pasap hamu amang raja ina cori pada saya macau tumah amat tamar dua di data asa saat nauli saat nadingkan takas mahamu sakaju untuk matokon macaro aka pangapuan upasaha matu pertajung balik masih di kalang masuk kopang abah sotoina kedua Parzoro mah upasaptani hata pangapuan tuburunani narong desong upasaptani nato inana si deriki Sona banget tuh ah. Soko konimaro sebenarnya. Petiangan. Unang hari foto. Aro? Melihat itu orang mah tado tua mata perdingkan basai lato tong dope di leon hari pason do tikin alehet apala di tikion ima di biar raja ni sematuan nami apala di tikion mulai tegorang matutu di pasar ruang nami di hamu tulang nami si torus tulang nami si mangusong bonaniari bona tulang torus bonaniari si torus hula-hula na maramharangi si torus hula-hula na maramharangi pangaribuan so ni ma tulang rorobot tulang mangihut nami hula-hula na poso si topul mulate ma diamu raja nami disudi akapan ya romunai matsailas roh nami diajari hamu hami akageleng muna so ni ma diamu terlubu di dong asa hutani natuto namion STM narosel lupakan dong apar hudul ulah kata maureate do honon nami tuhamu raja nami anggia matuzulon narion lemdengkan akka pasaromuna marodopun lain nami si kok lestiar sok ni madiamu pangulian ing huria tong do holam maureate do honon nami tuhamu amang pangulian ing huria irado tihamu tahe nama sadihami ilakok kamulakan muna sen mertoba mata potok kami di son mulate madihamu amang pangulian ria dia tu hatta madihamu ka haibason sok soni madiaka dihamu ka ulo nami lang mga jara-jara hami mulai sian matua natuto namin matsadinggan hamu mga jara-jara hami kaya nakomuna ang dia matuzulon na riyon kami akan akun muna boy dos rohanami dia ka ari na bangiu dope akka ada sifatu bauta tu hatta ma namat dengan hida salukna so di mahata pangopo sakatu ngoro butima bola tema dia mau buru nami jumuro ma taruk moda ti godang tua mata pardekan basai siala sido holong irohana rodo hamu raja nami hula-hula nami marga sitorus tulang nami marga mangucong song nima tulang robo nami bona nyari nami sitorus bona tulang nami marga sitorus song nima hula-hula nami saluna song nima
hula-hula ni anak nami anak majai stumpul raja nami tulang di haroromuna berjulu mau halasok kami lasroha nami di haroromuna di kokon nami apalagi borgino ima na bertunggu raja hita ima di bertuat ni nami on di hari bersugut rodo hamu mernang nilakka siap begas muna ganuk mersada-sada asidoro kami Tuhan bui kita merpungu apalagi borgino na kerajaan itu lang anggo alami perdengkan di perbenan nami kerajaan nami ini andang terbaik kami majuwamu alay alani hajit do lungun nami huwag kami huwag kamu hami di bagas tanyang muna lumubi ma di pinoperi ina nami on nang jumurong marujungo tubuh di narion asa huwag kamu di tanyang muna ima anak nami sidok laso anggiat di pudian nari kerajaan nami dapotan orang nadogon atau di keluarga nami marga manurung tuak katikinan yang roh raja nami di haroran munai raja nami perjolo mau dapok kami mau latih godang mau datung akarong dobe raja nami di nang usaha tamu tubuh guneran nami huruf penyebutan nami perjolo kami menginta maaf di atas nama keluarga Puelsas manurung moro tu warung nalubi urang kerajaan nami masih jual mahida satu hari marsugo kerajaan nami pos doa nami pasatong muna nga kapasu-pasu dobe tuhami merlupi urang pehami aka yanak komuna tuktong dohami mangido di kapasu-pasu muna kerajaan nami tulang adok kata nina dua-dua nama dokon cuma di 10 pitu matu cuma di 10 alu adok kerajaan nami pasu-pasu nauli wapu hami mayato martumani jabu songoni mata nami tuha murajani hula-hula nami sarap na maulatim sa matong sulu sa matong tumorten di tigaras nunga sa beta ulaw tong raja na karaja nami tulang sa may tatupang gabian sa atok tupang orasan tupang newat tadi bata songoni mata nami maulatim balita